أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لوبتمها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا मेरे मौदू की दरिन की अमानत। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना हवाल कुरब्बा व अमाना इतवतरेगा हिमिनिगम्वा एम्मे बोडु इन अमानत कमगा बुनवनी मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना देववा दरि एम्बीमा ए दरिन की बोडु अमानत कन दने ए दरिंग कंगा रंगल गोतुगा बलहट्टंजे ekutin he orangol gotuga tarbiyatu kuranje ekutin ta'lim ugannadinje he ekutin nang he orangol dirigulum hoda dimmattaka kuragen huri huriha masakkate kuranje deenuge kankam ekutin ahulgori kurwanje he deenuge kankam ekutin ugannadinje he daskoddinje he adi ekutin duniye gawlene riwati usul taka mai adaba akhlaq daskoddinje he mi warab bodo amanat mi amanat ga bodo kama ilwar midal wani maim ba faimbes murabbim bes adi sarkar takum warab boda fawatiri rakatiri wanjehe baike darinnaki may Allah subhanahu wa ta'ala amanatan hawal qurbahi kam ga wanama e amanat rakatiri wanje khirit burwanuga Allah subhanahu wa ta'ala amanat khiyana ittirungai muling mana korba fa kami Allah subhanahu wa ta'ala wahi wasuga asawani ya ayyuhalladzina amanu ay imam jami'istaqunne la takhunu Allah war rasula tiyabami Allah sa rasula khiyana ittirunwashe وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون التيابامهن حوالف أماناتك مي تيابامهن حوالف أماناتك بس تيابامهم خيانة تنوار تيابامهن خيانة تريوني كان يقول تيابام كان القرآن الله سبحانه وتعالى إمي ما يقولون دارينكي warabbodo amanaten e amanata alumteren hama ibismiya khiyana itre beganwana kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanatu ge daira adi masuliyatu ge daira zimmatu ge daira war tafsir ko bayan kar dewa pawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
hadis pasul gaya sawani kullukum ra'in tiaba mi ko komme mi haki belehedun teriyake wa kullukum mas'ulun an ra'iyati adi tiaba mi ko komme mi haki enaga belumuga dahugawa faraitaka meduga suwal wen mi hake den rasulullah sallallahu alaihi wasallam waki mi bayan koddebwani wal amir ra'in amir ge gotuga wari ge gotuga hunna mi haki belehedun teriyake enaga belumuga dahugawa immeha faraitaka meduga ena suwal wen war rajul ra'in ala ahli baitihi firhina yaki enaye geege ahuluringe medugawa belehettun teriyeke ebima enaga belumuge darugawa enaga amiha enaga darinna no karunna mi emmenge kandattawa meduga ena suwaluwen wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi adi anhina yaki enaga firmiha ge geegawa belehettun teriyeke adi firmiha ge daringe wahi dema firinge daringe wes bele hetton tire ke neki dem yang goni fakullukum ra'i fa jaba mi ko komme mi yaki bele hetton tire ke wa kullukum mas'ulun an ra'iyati adi jaba mi hum ko komme mi yaki ena ge belum ge daruga faraitaka meduga suwal wen mi heke Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anu ge etang ayat heka daringe muhim kam gawah atau bayan ko debwa fawe egotung Allah subhanahu wa ta'ala ra'ud suratu tiris abwana itu wahyi qurban gawa fawe walaqad arsalna rasulan min qablika kalege faru kurim mustimar sadang rasulun fonu bawime waja'alna lahum azwajan ebe kalnan ambing tim Allah subhanahu wa ta'ala bawime wa zurriyah adi dari faskoro dari faskore bahi rasul be khanna be fulde daringe muhim kam gawa kam yennani adiwes nahul suratu Allah taala wahi qurban gawa fawe wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja adi Allah subhanahu wa ta'ala tiaba yunga amil nafsatakum tiaba metaka amil labwa fawe wa ja'ala lakum min azwajikum adi tiaba yunga ambing geterin tiaba min Allah lebbiye ambing meduari korbat ya min Allah debbiye banina darin debbiye wa hafada di kafa darin bas darinna kafa darin bas Allah subhanahu wa ta'ala debbiye wa razaqakum min at-tayyibat ay ya min ga aidi diri ulum belehet kumattaka rangalo takidin ya min rizq debbiye miha furihama Allah subhanahu wa ta'ala mi amanat wa kata bayan qadba fayani adi Allah subhanahu wa ta'ala ek rasul be khalung wa ka bayan ko debwa bhawe ibe khalung Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ibe khanna be fulun debu ngadi wadai Allah ga hadratuga dannawa fa du'a takirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala gennawa fa mikan kam wasmi gani daringe muhim kama mi kiha bodwe wa amanatakam وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أدي زكريا بفان جواهك عندما قرأ إذ نادى ربه إخلي بفان والسلام حضرت دعاء النبي رب لا تذرني فردا أرجو بري إله إكاني بري بي هجو تغام يلا دوكم لبوان دي الله سبحانه وتعالى إخلي بفان بأمور فلون ورد والصفا ونكو زكريا غفار يحيى عليه السلام دبوي ادي الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وغا او من يتروهم واقت مسكين استبوا فاوي مخرها كما كم ميحام وغندني هما مي امانه بودكان ابراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى حضرتها دنوا هو دعاء تقبلا يرحمن نغي daringe kankan rangal koddam ngai dua kuranje edarinna hidayat ngai dua kuranje edaring heo gotuga tarbiyat kurmuga taufiqan idi Allah wa hadratuga dua dan ngai khasako Allah ikawan takurmatiga daring ge fehum mi annan jeheni hembe Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dua dan nabi rabbi jual hadzal balada aminan algu beri ilahu mirahaki ama kan dibigam warahik kam ga dabban deme wajunubuni wa baniya an na'budal asnam
adi miraga dari fas kolo budang alokan kolo mundur kurban dewe miraga dari fas kolo budang alokan kolo mundur kurban dewe adi Ibrahim alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala hadrat doa dan nabi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati alugwari ilah mirayaki namaz qaim prami hekam gadappan dewe adi miraga garin nakiyus bodo amanat bima mi amanat rakka teriwe mi darin naki Allah at-taqwa wal khulafa salih rangal kudin kam ga labbato Allah hadratuga maim bafain doa no kofino den ka ko doa qurani maim bafain doa no kofino emi hunna hawarun amanat mi embi mai kade fa Allah hadratuga doa den nawani Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati alugwari ilah mira ki namaz qaim prami ekam galabban de adi mira ke darin nakiyus namaz qaim prami ekam galabban de ekale gafana unge dari kalung Ismail gafana de bafa kalung gefo bina korbi Allah ga hadratu ga de bafa kalung ay pulo fullawa du'a den nabi rabbana alamin gibri ilahu waj'alna muslimaini alamin naki de muslim kam galabban de wahi wallah kiyaman tari kan ada qura de bafa kalun kam ga mi de bafa kalun labban de muslimai lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak adi alamin ga dari fas ko ga tere muslim ummate fonu bande ei mi ummai mi islami ummai Ismail gafan ga dari kolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai Allah subhanahu wa ta'ala fonubewi den alun menge lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballawa ekhale gfan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga du'aden awmenna du'aden ne onnani ekhale gfan wa rabbuna irshad ba dariya ke limu ge koriya mi bodo amana takabati dariya ke limu ge koriya dari pulang seorang kalau mustaqbal debato syaitona ke dolakadong dari pul salami kurbato doa kurangam dari pul dunia ngam lekuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis masul gaisawani law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu ya ba mi tere mi hako enaga ami miha iddan kurang gastu kurahidu qala midwaki ahe bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana bismillah adwa gungwa ila haraminna syaitana dur qurban de adiba Allah subhanahu wa ta'ala alaminna debba rizuga syaitana dur qurban de ebahi darinna wa syaitana dur qurban de ima dari fulu dunia amu kore ilwar bidawani dari fulu tarbiyat onnani verify bima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimerum irsyad ad-dawafani ima mi dari nakimi bodo amanat kabati we kirtimai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maim bafainna warang aghur irsyad ad-dawafawe maim bafainna warang agur irsad dewa mi irsad tahu terega himeni gamwa warang gina kantat tenge bahor egotung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daringe mi amanat rakka tan umattaka alme maim bafainna dewa hori matiri mang irsad takabbalar imme muhimmu eng irsad ki he orangal sokha agida gamatiga kuding tarbiyat kurang masjid ke kurang hujjah ke dunia mufawwafah hoga ya hujjah riitan amekki uma hujjah tahani hukurma ya hujjah ga hajjus sebahi hajbana duas umur ga hajbana duaki orang muhim doang itu hoga hujjah riitan amekki uma agiga katinma bobeduma mikang kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warang agur irsad tadwa famihiri mi ekko takawus ihumal wanjehen amanatan mi amanata warabbana farwatir wanjehen ehm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daringe emme rafatuga ekudinna burwa muganna din marha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi wan daskot din marha
adi ekle gfan al baytun de lobion das kodin ma maim bafainna warab bodang irshad de bafawe Quran ga matiga almen ge dari almen mi tarbiyat ko njen emme foratawes hujja Quran mi nganna den jehni e islam den ga dustur ma Allah subhanahu wa taala ga matiga mai kalam furo kiritu Qur'ana egota duniya ga ulen jehni ehme bunawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mai sahabi bekan naki bimmati ga harakat terbi Qur'an ke bimmati ga harakat terbi Qur'an ke mai sahabi bekan naki ebahi Qur'an ga matiye nabiyya sallallahu alaihi wasallam e bekan tarbiyat qurbi ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maim bafainna irshad wa fawani tibamihum gadarinna tibamihum gadarin tibamihum Qur'an ga matiga tarbiyat Qur'an atibamihum ga nabiyya de lobion das kodder ekale gfan ga al baytun de lobion das kodder hama ebota almen gadarin boditiwam ganna iruga ekudinna Allah subhanahu wa ta'ala birwatiwan das kodden jehe Allah subhanahu wa ta'ala birwatiwan das kodden jehe Allah subhanahu wa ta'ala gemha amru furtaka bolamba kiyaman tarikan ada kuran das kodden jehe Allah ga shariatu ga ilahu haram qurba nahi qurba fa imha kan tatakun durheliwan kudinnan irshad den jehe ekan tattaw gore nubayakan kudinna kiyadin jehe Allah mana qurba fa wani mulimbas alunna maslahatin ni gos kan tatta ehma ekan ga alun ga dore darin alun bunatin jehe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke budbe Abbas ke fan ga dari kanu widal wani timang kale ke fan eddu hegga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara wada inne jamal ko ga fahadu ga ini me hiduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timang kale ke fan hadis ko ya gulam e ko flae inni uallimaka kalimatin hama karon timang kale ke fan ko hula kalimatake unganna debwa husime ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tijahaka edwa huga ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unganna devi filawa ki tauhid ga matiri mai filawa embi ma darin naki amanat kan danegen mi daring alumni furtawas mi tarbiyatu Quran jehni tarbiyatu ga asas kam ga ibadan tauhid ikudin nang hiddai farai ma'rifah ko denegan nam das kutten jeni hembi ma e ko pulai tiba kalimat yang ganna debwa husime ihfazillah Allah rakkat Quran yahfazuka ayrun Allah tibaraka kan debwane ihfazillah tajidhu tijahaka Allah rakkat Quran tiba kurimati wa huriha kamegga tiba Allah digam wati tiba dekenwe ehme Luqman alaihi salam kale gfan ko dari kal nab sidar ti keto kale gfan ko dari kal ne kale fan ya bunayya e lobiya dari kalunne wala tusyriku billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim la tusyriku billahi Allah ash-sharikun qurah inna ash-shirka la dhulmun adhim hama karon sariyo kurmaki bodo begumwa niyay ke ehm bima darin naki amanate e darin alunu men fortawes tarbiyat kuram faranje tauhid ga matiga ma Allah ekkawan da kuran das kodden jehe siruhu ga huriha ba waittakum alumen ga darin alumen duru kuran jehe alumen ga darin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang gawani yakudim bodet mangannair namadan namul qur'an yakudinna namadan amnu qur'an wallahi emme rafatuga kujja qur'an ganna dan jehni emme rafatuga Allah taala ma'rifah bodan kujja das kodden jehe Allah haqiqo baik Allah ngekawan dengan Allah syarikun qurwene kan bikan kan kujja das kodde yafahuga namada kujja ibahan wanjehe namadan han wanjehe kujja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ber muru auladakum bis salati li sab'in yabami hangadarinna hanya haruga namadan amru qurashe kudi urung hanya haruga wadribuhum 'alaiha li'ash diha aharwair namadan qur'anama daringe umurun diha aharwair namadan qur'anama
Aniaya kanwa gotang ada budi gem sekudin dabba namadu kurwashe wa farriqu bainahum fil madajati urdiha harbima anghin kudin nafiri kudin tammati waki kurashe anghin darin nafiri hindari ballawa islam dinu ga sahuri irsadata daring gemi amanatan al farwa teri wanjihe kam bigani dunia kujja ufam bisra kujja yati miheda kolenje kujja kugati ma huriha wa batam miheda kolenjeni Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratum timadwa bolwe gamba ni'mate edari fulu dunia mufam hoga dari fula ko wakhed wagutu ko heda kollan timaga dari fula ko heda kollan wagutu timaga timaga dari fula ko misala kam miha ko ena Allah dari ko debbi edari fulu ga gadu ga ishi dalana wagutu kolnuwe dari fugawagan namadang asnana wagutu kolnuwe subhanallah irwara wasseha hindabu kommedo masakatuga miha ulenjeheni daring ulay nulay binnege gotakabus ehem bima den edaring akhlaq gosima edaring ulum gosima mastuaci benun kura kubihun naiki edaring ulum perima edaring mastuaci benun kum mastuaci vikam perima ezimma nagan jenika subhanallah tima Allah hawali kare bodo amanata kaakumi ihmalu kaakumi farwa ko nakolli tima dariya ko libunu kan engono den efoga e dari fuga kan kam nobele hettu timayaka e dari fulu mugita moga biyan da gos basnaha kujjaka begen ediyai nukiya mantri dariya ka begen ediyai timaga ihmalu timaga farwa ko nakam gesab inwaran bidarwani am usulaki main bafain rangalu wajja darin rangalu am usulaki ai main bafain rangalu wajja darin rangalu enno swaran nadir kamin ai inwaran bidarwani rangalu mammeka bappeka gos kujjeng huru hitamme rangalu mammeka bappeka surdana gos kujjeng ekama pai nadir halate am halataki main bafain rangalu wajja darin rangalu am halataki main bafain gos wajja darin bes gos ekama ku nadir halataki inor bidaro ni kitam me gos mamme ka bappe ge suldan rangalu kujje hurdan ekama ku nadir halataki ehem bima daringe mi amanatan algun men warab bodar rakka teriwang anggawa fami wani em bima ballawa ekudin bodethiwamun anneru ekudin naako wagutu heda kurangwa mimbare kudina namadan amur ke kudin gua miskutan nas mikangkan kurang eba jehemihi wara boda farwa teri wanje kami ibsade kalwa mikamga farwa kuda kullagan wan hamya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amanat daringe mi amanat rakka teri mattaka daringe meduga hama kurmabus daringe meduga hama kurmabus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warab bodang irsad wafa wei daringe meduga insaf kantat takura kam gawana main bafain deke daring warab boda dobiwane daring warab boda faha qur'an kamengai daringe meduga tafat kurum daringe meduga tafat kurum parai kam gawana ilur bidalo di warang awahang daring main bafainna bin nafrat kurum farafan main bafainna with nafrat kurum farawan Islam dinuga ilur bidaro ni khas halit takebe misala kang aila gordana bali kujjak emuja denti be hen kudin nambura bodu kharada kujja koranje kujja gina bago hayada koranje eyadi tafat kurumenno ye tafat kurum ya halat ni akura gotum denti be hen darin nambura hen dariya kam ma bodang alalan jehidan ma bodu kharada koranje dan ma gina bago kujja ke heda koranje dan ehundani khas halit take ilur bidaro ni tima ekam sam faafirwan kaminnu adi tiyettai tima ada koranje simmai wajib ngai daringe meduga hama kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad debai khade fan aluminna amru rabban mi fadai ittaqullaha yabami Allah birwati wa akhir wa'dilu baina auladikum yabami daringe meduga yabami adlu wa riwash daringe meduga adlu wa riwash insaf gamagun daringe meduga
tiaba mihun kandatta kurash hama ibada darinnan hoga tari uma darinna rahum behettuma darinna medu rangal gotuga muamalai kuruma ekudin ufawa gota ekudinna kandatta koddinuma mi amanata rakka tari umattaka alum kuranji kandatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad takabbalair daringe lobi main bafainna libani edarinna lobi diga edarinna alada edaringa macca kulunu bahatta edaringe haggu takar rakka teriwegen ekudinna gufawiri kama hinga majum hoda digen daringe lobi libani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge Kaapa dari kalung Husain gafana Hasan gafana dia dari kalung dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warab boda lobi fulwa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ede dari kalung na eko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warag gina wagut Nabi ya sallallahu alaihi wasallam heda kurabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis masruga asawani man la yarham la yurham man la yarham la yurham ogatin wa mihayam ogatin wabene rahum nukura mihakar rahum nukurawene rahum kura mihayam ogatin wa mihayam rahum kurawene adi ogatin wabene embima daringe loiba ekudinge kulin wari kama ekudinge alaluma khasoko main bafai muskuliwa duwaga main bafaina ekudinge faratung libem wa imha khidmaita bara rangala dibigen dani wes ekudinge lafatuga ekudinang ala debigen ehembe Islam dinuga mikama war matiweri irsyad tadwa famiwani balwa ilwar bidar wani daringe mi amanat rakkat ummi war bodu invest kama haqiqat mihum bodo kharadu mikorani bodo kharadu program bodo ti masak kita mihum mifarani mustaqbaluga mihum nangaim faida hodu mattaka ehem bima kombe mi hakos khawani koggen daring hoda e darin nattaka ena warammatir qurban miwani diriluma qura horiha masakate ham darin nattaka ehima warabbodo hede mi ilmore midalwa goduga emme rangalo invest emme rangalo hedayen ekoroni hama darin nattaka ekiwa darinna mi bodo heda koggen darin heogotuga tarbiyat korwijjanama darinna ta'lim devijjanama darinna rangalo ufawari mustaqbalen hoda devijja kamga wanama tima muskuliwa do gabar derweda do e darin ekandatta agu wasan qur'an e darin tima do kolla fa inudan am usulai darin nang heyoko kanta kurima irada korbiya darin main bafaina rangalwan dem misalakan hama kita merangala kanta kodinga surdan kujja main bafain koding kanta to kagwasan nukura kujja kurdan nas am usulaki darinna meduga main bafain rangala kanta ta kurima e darin e kamga agwasan qur'an ekko takabbas emi honna medu e darin gos kom kanta den nukura rangala kanta qur'an ehemwe khirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis masul gali ga inwar midal wali mi waraf faida hore invest ke mi waraf faida hore hede ke darinattaka ena ekuri ekunete invest kahada bekar kame ega mulinves faida evani ei duniga ena hunnayiru edarinna libe komme ufalaki mamme bappe libe ufale darinna libe komme ufalaki mammaya bappe libe ufale dari fulo nuwa ufa mamma bappe wane dari fulang heo rangalo kame dima bima e dari fulo nuwa ufa mamma wane bappe wane e dari fulang ikang ihsas sunukorane e dari fulo libe komme rit namaki maim bafain libe sharafin ei edemi yung rit nang demigendan kame ei ehem bima miya kuning ebbes gellume darinnattaga komme mamme ko bappe ko heda kura komme wagutaki heda kura komme lariyaki komme ejjaki ega gellumenne faida har vyafari ngai e daringe faradu irad korbiya he orangalo kantatta nannani duniye gas tima e darinna beenum waduwa irad korbiya e daringe aladuma loiba oga darikan debigen dan adi tima maruma fahoga wes duniya ga tinwa mi he kuri he dai
edari nattaka miheda kuri wagutum miheda kuri kantattakum maruma fahugawas tima warabbu faida ngeba kore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukurbi idza matal insana marwajiyam in qata amaluhu illa min salas in qata amaluhu enage amalta huttigende enage amalta hisabun enimuniye illa min salas tingkamakum menoi maruma fahugawas tingkamen ebawe timaya faida Quran sadaqatun jariyah hingga hunna sadaqai maruma fonga same faida Quran misalkan miskit bina kuri yang kami kuri misal buat taka au ilmu yuntafa'u bin wadaina du faida huri ilme au waladun salihun yad'u lah nuwadaina dua kuddene ena du faida salih wala fadarifu ena dua kuddene ena du faida salih wala fadarifu ehm bima Allah subhanahu wa ta'ala dunia mufamwa kujja ena ke mammaya bappaya demi hunna mi hawal qurabani mioti tibag darifule mioti bodo amanat ke mi amanat tibarakka teriwashe dunia annayro mausum kujjeng ay bes kure faafeng ena gene maim bafaina mi darifu mi hawale one kujjaga namuga fahata bappa ganang ennani innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum hama karong qiyamit do tiyabami unna goale wani tiyabami unga namunna tiyabami unga bappa inga namunna fahassinu asma'akum faitibani nantar riwati Quran riti nangkiar darinna ebi ma dunia mufamwi e ma'sum darifu ebbes kuhenneng e kuda hujja tuttu darifu enaga mammaya bappaya demi hunna ya hawal qur'an syariatu ka farat syariatu ka hamataka usul takum kawene koggen libunu syar'i dariyeng ngai e darifu ka bappaya ko e bahore e darifu ka mammaya ko e bahore edari fulo genguleni edemiho edari fulo kandi bondi hadani edemiho edari fulo ilmu gannadeni edemiho edari fulo tarbiyat qurani edemiho edari fulo huriha kam balahdani edemiho nam mi hawal qurani edari fulo kandat tahoga zimma wanji hene mi hunna kiyai ihmale bijja mi faaferi wan dari fulo kantaho emam yati warabbu wajib timaga maca syariat ke faratum mati kuri timaga darifu warabbu wajib timaga konuga ayoni warabbu amanate ehim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maim bafainna mikammi bayan kodebani Abu Hurairah riwayat gasawani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi kullu mauludin yuladu ala al-fitrah dunia mufamwa komme kujja ko foni fitratu ga safu ko tugaye ebbes faafainni fitratu ga safu ko to e kujja mi mufambe be ngandani e kujja nen ebbes kuren ebbes faafainni fa abawahu yuhabbidanihi fa hena ge mammaya bappaya demi hunena yahudiya ko besadani aw yunassiranihi edemi hunena nasraniya ko besadani au yumajjisani wataina majusi yakam besadi hamai demi hunde ehem bima fitratu ka safu kutua dunia mufamwa kujja mayim bafaim benung gotoka tarbiyat kolle bidan ehem be e kujja yaki amanat kam ga danegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gawani Islam dinu ga matiga e kujja gen gulesh islami tarbiyat e kujja tarbiyat Quran halal takati kandi hadar e kujja Allah habbir wa tiwan das kuddar e kujja rangal mustaqbal hoda dem masai Quran mi amanat rakkat riwam bi kotaki den Allah subhanahu wa ta'ala kiri tu Quran ga bayan ko demi masuliyat ge mi amanat ge bodokan mi amanat ki hamaya kan dari fula kai te ko dini ma fudena amanat no hisab ko no fudena dari fulang hamaya kan kai te ko dini ma
darifulu bala hatta miyaki mamma kamga wejjanama bappage wajibaki hamake laari koleddinu kamga wejjiya amanata ena hawabi amanen eda kuritanu amanata ngadi ena adain nukurwe එහෙම වීම දරිෆුලුග අමානතකි හැමයකනි කායිති කොළ දිනුමෙන් නොරීති හෙදුමෙල් ලෙපුම වෙස්නෝ එනා කුරුග ෆොයිද්ද බහෙන්ගලව සුකූලක් ගන්දියම වෙස්නෝ මියවර මාබුරු අමානතෙන් එයි එහෙම වීම මි අමානතුග තෙරේග ශාමිල් වනි එකුජ්ජා තවදී මොගන් නෑ දිනු එකුජ්ජා අදබුවරි කුරුම් එකුජ්ජා හේරංගල ඉර්ෂාද් දිනු එකුජ්ජා රංගල නසේ හිදී එකුජ්ජා සීදා රංගල හේව මගුග බෙහෙට්ටු ekujja gellume beda pada dini gotunna akhlaqi gotunna ukhrawi gotun gellume ba pada komme kam ko ekujja do hadi ko ekujja me du fara verigun ekujja ganda rangala bele hettu gos mi hunna fi wolen forso no dinun eggota kabbes subhanallah ehen ebbes kama kar rakkaten wa minbara dari fluge kantatto abada abada samajo farwa terwe gemi ha hurum ei mi amanat rakkaten makiyen bima ilwar midal wani daringa amanata rakkaadil hamay daringa amanata rakkaadil moki hamay kani kaayati koddi fa ekujari ti hedumil labbaba ekujja uladana tanid dakkawa ekujja sukula funumi hisabu nimene kame nune miye yabura ma muhim kameke ehim wegenne kirit qur'an allah subhanahu wa taala mi ay ba wala ba foni ya ayyuhalladhina amanu imam jamistakun bu anfusakum tiyabami hanga nafsu tiyabami salami qurashe wa ahlikum tiyabami ahluwarin nafsu tab salami qurashe ahluwarin naki ambi hadari ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay imam jamistakum neve tiyabami hanga amilla nafsu taka tiyabami hanga daringe nafsu ta tiyabami hum narakain salami quram masai qurashe وقودها الناس والحجارة ألفان وإن ركاج دركم غواني ميستكنا يبيهم ولكم قران غنغول مخيلتك عليها ملائكة إن ركاين الله ملائكة إن ركاين كم بلهتما ملائكة لبافة غلاظ سداد حركه ملائكة بيخ الله لبافة غدفة حركه ملائكة لبافة لا يعصون الله ما أمرهم الله بس أمر فلكا إبي كلام مريد ودين نكنوان ويفعلون ما يؤمرون أدي الله أمر قربي هم كمن إبي كلام قربوانته إهم بما مؤمن أبدوس إبي هم دارين نن هيوران المستقبل يدين الله كحضرتك مؤمن أبدوس دارين نن هيوران الوين يدين دعاء النوان كيرت القرآن والفرقان سورة الرحمن وندر سلام على صفة الله تعالى بيان قد فاوي ما الله سبحانه وتعالى وحي بسوغا وني والذين يقولون بهن في بفدين دعاء قرامهن ربنا علمن كبر إله حب لنا من أزواجنا علمن أمين كبين علمن الدبان ديو وذرياتنا adi alamen ke daringe kibai me salmen devwan dev gurrata ayun loluga finikan devwan dev ambinge kibai daringe kibai loluga finikan libeni kongota kunto amimi ha yaki kiyamantri mi hakabima darin naki basha kiyamantri dinu galu kan datta rakkadari khul gohe orangalo darin kam ga wajha zimmadar masuliyat ngada kora mujtamauga theduri amana itteri hewla farangal pudin kamuga vijja kamuga wanama yenwe mamme ko bappe ko hitama qur'ane darinna meduga emi hunge lola finikan nannan emi hunge hitange darinna meduga hing hamaje hungannan ehem bima kiritma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi irsal ta'wenna debwa fawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam khas ko ikhlas sallallahu alaihi wasallam he orangalo akhlaq matiga darin tarbiyat kurma warabbang irsad debwa pemiedo alumenge mujtama utakum akhlaq lati wasfami wani alumenge darin tarbiyat kurma warabbang alumenge akhlaq miedo eba warabbul ahmed kam denje akhlaq
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul kama ke phone ke maqsad ei akhlaq furi hama korba innama bu'istu li utammiya makarim al akhlaq hama karon timang kale ke phone bunu kan karwari riwati akhlaq furi hama korumattake ehima riwati akhlaq furi hama korumattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistanggatam ma Allah subhanahu wa ta'ala phone bewi e akhlaq matiga riwati ma islami sifatah mati almen ge daring almen tarbiyat Quran jeni teduri kama amanat dari kama tawadu dari kama ihsan dari kama ma Allah habbiruati uma mikanga almen ge darin almen ganna adi daskuddi bekam gawan wa ibsakkenne gotuga e daring ge farat almen na hinghama jahuma ufawirikan dibigandan adi almen ge daring almen de ke lobiwan adi almen marwedi wafahuga wes ekudin nakira da parbiya almen nang heo dua kodene kudin kamga wegenda ehimbe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwanum heo rangalo gotuga tarbiyat kurma hada bura masakete kurabba fawani gitu dikam ballawa idwa ko miha ko as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihoga zine kurang huddam yedani aluna zine kurang huddade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko as hadis rukor bi ki ke to hadis rukor bi khale ke mammaya miya ko sine ko kale rohe nang hijje khale ke anghen dariya ka sine me ko miya ko sine ko kale rohe ne ko me far mo ne ke pura hadis rukor bi mp ma khale miya ka sine ko finama e nage unnane mammay misala ka e mamma rohe e dari rohe ne hijje nage mammaya khale sine ko misala ka khale sine ko da mi hege dariya ka e bappar hoye nahi ena dari pula sine nur hoye nahi bima kadege nafsan nede kan takke ko he hemmi honna ngede subhanallah ena bisnije ena yakam do heliwi ema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat misal dakwa riwayat misal dakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwan tarbiyat qurba fawani ema alun menge darin nak alun menge honduga alifa warabbudu zimmay warabbudu masuliyate warabbudu wajiben ei e darin nang abaduwas alunu men hew du'a koddi kanta kuranjen hew nasihat den jihen rangal mauga daring abaduwas alunu men bayati banjiheni e gotung ekkamaki e kudinna alunu men abaduwas duniye golene hew rangal goitta bunetino duniye golene hew rangal goitta bunen tajriba hissa kurenje maim bafainna kurimate hon tajribat eni mismi honna kurimate hon tajribat darinna hissa kurenje ei garinge mustaqbal ar faida hol kam ga inore bidar woni adami hisab den miriya kande fa bagutu ko hamuma aw nasiha ko minimani ma Allah subhanahu wa taala aw minnaki daringe amanat rakatil wa bayam ga labba almanga darinna ki almanga loluga finikama hituga hingham jam kam Allah subhanahu wa ta'ala rabbawas almanga darinna ki almanga bas gabul kura nasiha gabul kura almanga darinna almanga irshad taka egot duniya ulumda kudin kam ga kudin labwas qur'ana dinu ge meha alukan taka lobi kura kudin kam almanga darin ma Allah subhanahu wa ta'ala rabbar fardu fasnamada rakat min tawfiq almanga darinna ma Allah minbar rabbash سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك